Mbele onditola kombeta wa Mwenda Henry ini chairman wa clinic officers Meru County na ndeaja nkiugaga ito buchokeria nkatho no ntubo gututetheria kagita kakonde turathie maromba na bwa tuigwa bwa tutetheria na maromba no ntubo mathina jara batwe health workers na nyaba abwe bukurukaira na unturene na bwa jama cibitari na jetu now nande tukugaga iboega nontu murungu agutongane ne beto nkoro na mantu jara jama kaiturenda jakoto jamoja kombiri kodithwa kaora na itukubera iboega na congratulations for doing that work, lakini kuna mantu jama inge tukuga jatira kalika ijo tukuromba jendere yago kalika ndawa bakureta kwou ura ukuigwa naje tutafadhali umara ita cibitari irere akwe nagwe tegererwa unengerwe ndawa na murungu na wakolie. Lakini nande tuliuga mantu ja promotion tafadhali tukoromba thirikari yetu Meru tegereira mantu ja promotion tige kuthithia mantu ja promotion je kaboko tenga bamwe kando na bange boko benderera tafadhali twinde twi employees benu na iraitie kila mtu kunengerwa promotion. Number 2 muchara jwetu jwa January, February na March kuiba ba kwambiri kunengerwa michara. Thank you so much thirikari kwambiri kuthithia ura kubati because this is uko batiri ukara initially na nandi tukwende kuira bangi nyabo barabatare watafadhali bali nitika kuthithia gentu nusu mbese uno ntuchirio na ichieri chirio na ichibatiri kure antu abali we mishara yao laja tatu muntu bombera ndeka chako ni nkai muno tafadhali mantu ja statutory deduction mbanki chetu chiritora chiturumite baitwandikaira mabarwa tukikutonyera gwa KCRB buke nkairwa wengo gene no kulingirwa thimu kanenkerwa direct ukeruke jigutawa na no wajukirie loan na bank na ujukirie loan na bank we muande kwa county thirikari county igitaga muchara jwakwe kunenkera kira otigerie deductions ichi bagita bagaikia banki, lakini kulingana na urago kali thirikari yetu itaikia mbeche ichi na uninde tarankiuga nyasa koimwe batanenkerwa deductions chao kumba muri December itukuria niki tafadhali na mbeche ichi agitiro muchara ne jwakwa achiekirwe no kachi anenkerwo. So in simple ijo mantu tukujete kuganarwa kuromba thirikari itegerere, lakini itobere bwega no ntuba kwambiri gutera kimwe, lakini please bere ito kwenda bamenya ito we are suffering kwina kuli muinya mtu alitonya ngogene atena moral nonto sincerely speaking kwethera otere imuchara meliere kana ithatu uleta ngogene otijinyethera muchara yo kwirujo keja ugakarau ukalingirwa thimu imbanki mantu amainge tafadhali abathikire mantu jo nonto mbeche chetu chiriona ichanenkanirwe ki budget ibwega ntu beto ba Meru itukuga twitherite twina mateta jama inge muno kimantu jara jatuchumbulite na ibukulirikana bwega iturari na mantu ja maromba jara twathithitie for the last 3 weeks na mantu jara jathira na itonire gatu nyoko na gatu ni kumanisha mbura yakuye kura na rikwe na ndalili iria itugwitikiria kana twina wirigiro mantu jetu jakomba kwagira nchoke mbuge kimantu jajetu itonete kwina ubaguzi kana antu bamwe gutengwa ukethera kwina itugwita tailment kana kwithera kwi antu bamwe bakwenderwa bangi bati kwenderwa ugwaromba promotion ukero ugotemenya kwana promotion na mbuge promotion iji bugeta bukira gwate anto patali na baruga kiuria gitukuria amtole ali na baruga chionde na atanengero promotion alegire konengero promotion imbi o anto baria ibo ba lingiro for transfers ibo ba atumiro beta cibitari inge balero beta bakalitengo gikungi na sheria chetu chiruga walingwa transfer onengero transfer allowance na mbagenji transport allowance isilia batanengerwa tuge muchala kuleka kunenkerwa muchala jwa January February na iya March tulie imbi atumira tuleka kunenkerwa muchala
na itukona kwi antu bomo bachokire patengwa baranengero muchala na ile antu bakwirwa antu ibalilo michara tuge antu batalo muchala inya batu tuyaja tutalo muchala jujwa January, February and March na leo teli muchala inyambeche cyaku kya bank kitaliwa ogwembeche loans ile tugita kwa antu beto ndibwela inyam nyomba ile tugukala tulikala kwa neema mtu ule akuona whether wina landlord bukweleana nawe bukeleana nawe akagutethia mantu jaja kwa affected county si mwanya mbuge gintu gikiomba gutugwatithania amwe ni central body na body je ni tugwita Health Service Commission kwithera kwina commission ikwariria mantu je amwe ethera ni promotion watu wa Kenya wanapewa promotion ethera ni mantu jako ni michala ekaliwa kagita kama kogu Health Service Commission niyo body ile omba gututethia na inyari twari na health bill ile ya the Senate ile imami alege Senate mantu jala jonde ni twanenganirite pendekezo ya Health Service Commission kana central body